A onda pogledajte sad ovo. Dajte nam pokrivalicu sudija Zoran Milinković. Dajte sad tu, molim vas. Dakle, sudija Zoran Milinković, poslednja pokrivalica. Došli smo do njegove slike. Obećao sam sudiji Milinkoviću, sudiji Višeg suda u Užicu da ću ga učiniti poznatim. Evo, činim ga poznatim. Taj čovek, ovaj ovde čovek, sram ga bilo, ovaj ovde čovek je pustio na slobodu bez sekunde pritvora onu dvojicu manijaka iz Kosjerića, onu dvojicu terorista, blokadera iz Kosjerića koji su one tamo nedelje, dakle 8. juna, tukli na ulici našu koleginicu Draganu Čendić. Udarali je pesnicama, šamarima. I ovaj ovdje sudija Milinković je odlučio da to nije za sekund pritvora. To nije nikakvo delo. A da stvar bude veća, još gora, i da sve bude jasnije zapravo. Evo vam još jedan podatak. Ovaj isti sudija Milinković, ljudi moji, ovaj sudija Milinković, on je juče, prekjuče, učestvovao u sudskom veću koje je odlučivalo o ponavljanju izbora u Kosjeriću na jednom biračkom mestu. I znate kako je glasao? Pa za ponavljanje, iako nema nikakvog zakonskog osnova da tamo bude ponovljeni izbori. Dakle, očigledno je uvezano i od početka do kraja. Ovo ljude više nisu nikakvi sudski, pravosudni, nezavisni organi. Ne bre, politika, čista politika, prljava antisrpska ekstremistička politika. Pritom ovaj čovek, i to da vam kažem, Zoran Milinković, on je besan valjda što mu žena nije napredovala pravosuđu. Žena mu je sudija, šta li? Nemam pojma šta je. Pa mu žena valjda nije napredovala kako on misli da treba napredovati, pa je odlučio da divlja. Pa preti. Pa po sudu preti. Pa je u konkretnom slučaju, za to imamo dokaze, po sudu pretio da oni koji budu glasali protiv unapred donete negde u nekom centru moći odluke da izbori na jednom mestu u Kosjeriću budu ponovljeni, da budu linčovani na N1 na Nova S. Čovjek preti koristeći N1, Nova S i ostalo. Ej, narode, kako bre to? I on odlučuje, dakle, ovaj sudija Milinković, Zoran Milinković, upamtite to ime, činimo ga poznatim. Nije ovo nikakvo targetiranje, ovo je informisanje. Ovo je objavljivanje činjenice, istine. Ovaj čovek, ovaj sudija, ako se on može sudijom više nazvati, ovaj, po znacima navoda sudija, odlučio je da nasilnici, da blokaderi, teroristi koji su tukli ženu na ulici u Kosjeriću, znači koleginicu Draganu Čendić, majku dvoje dece, tukli je, snimljeni, postoje silni dokazi, toga nije nikakva izmišljotina, nego konkretna, lako dokaziva činjenica. Dakle, on je odlučio da prebijanje Dragane Čendić na ulici majke dvoje dece, novinarke Informera, nije nikakvo delo i da ne treba budeš sekund u pritvoru. Ovaj sudija Zoran Milinković. A ovaj isti sudija Zoran Milinković juče, prekjuče je u istom tom višem sudu u Užicu odlučio, glasao, rezultat je bio 2:1, da se izbori u Kosjeriću na jednom biračkom mestu ponove, iako nije bilo nikakvog osnova nije bilo da se ponove ti izbori tamo, jer prosto, pazite, u toku celog izbornog dana u Kosjeriću nije bilo ni jednog zakonskog prigovora u toku izbornog dana. Naknadno su oni nešto podnosili, pa su izmišljali, pa su lagali, ali to je sve bilo, kako bih vam rekao, nema nikakvog osnova. Ali on je to odlučio da ima osnova, znate.